DGP hapasu Delhi na hape, Chief Minister hapasu Delhi na hape, Home Minister hapasu Delhi na hape, Deputy Chief Minister hapasu Delhi na hape. Loy na masi Delhi na paira kan ako si state ki maming lebe wani state habi do oidreba. Masi matang sila ako na ningsin ngai ngadi ako na atay ki pawan oidra kasu Manipur ki yan han Chief Minister oiba Sri Alimuddin. Mahak na habi di matamdri MPP na paiba ni ko. Matu si Manipur ki miyam na mi lising amay na Manipur People's Party na movement tawrakanda jail sanga kan state route pide yadi hai na movement taro Manipur miyam na lengang pida saka pihu matam duda sa Sri Alimuddin na haiba wa malayba ai koi gi Manipur sidi atopa kanam tara rule to yaroe ai koi khatana rule to godam ni mapana rule to haiba yadi hai na Manipur gi matamam gi ahal laman sing na fight tawdana jail sangdana state ki power leina ba hona gi basing do ngasi gi BJP amadi moi posina loy mak thugai raga GGG taw leibaduna ngasi di moi wa ngang mangam dre aduna ai koi na Delhi da ngakta proxy war tawre hai ga su Delhi proxy war du agent mayam ama Manipur lai riba that means ngasi government say shishu madu thengnaba ngamdrabani na madu makhoina akhoi state ki power lejeram bar hak singdo loinak thugai ren lobu ya aduna ngasi akhoi miyam na lai po se ngasagi haiba po to ngasai shugi matang da je Manipur government ngangi bro ngangdre na ngasai Naga sing na haiba Manipuri mi sing na su lok tho haiba si Manipur government ngasi cabinet decision lobra logde chief minister ki wife lobra logde akhoi ki hana Manipur miyam the assembly bok to the wife log khrabane ba su lok tho na ado hajik ti cabinet da wangang dre su gi matang da ngang na dre kai doi no hai ka da already negotiate tok sing greb ado haiba su haiba posidi ta sing na khoi na hai je policy ki level dil tok draba ado ga khoi miyam na chap chana wife log draba siguma post adum thokini mathang dana hajik ki khundana khoi na Laibun noni da oibani mathang dana ukhul dam orakani imphal dam oigani aduga ngasagi cookie gi posidi adum jokhalaga thamgani mamdi kai na ga akhoi gi lenga sisu tasengna saru yaudra lenga oiramina matusu sagi luri si kai no hai kan da akhoi na su sawiya de haidi kai no da sai state akhoi gi leiba lenga si gi leiba mayam sing sida collectively warib lawraga akhoi gi state ki leadership ni makoi na chief minister ONG home minister oi sha ga di leiba MLA mayam sing do adu ai moi ya na sakki moi ya na sakki MLA mayam si ya na sakki na khan gane ba hajik te kai dawra Manipur ki leiba MLA ya su Delhi khan ma chale ba Delhi khan ba chale RSS khan ba chale RSS na bu yaraba Delhi na bu yaraga di chief minister oi ni aduna atoba kanam unadra su yare ba aduna kai dawra ga kanda mapun sida chief minister oi gene khan da ba mi saksu chief minister oi khala khadoi ne ba khalur ni kai dawra ngang matam da state subject na ti na hairei ba sida idi khangde na kamai to no hairei ba sigi mayam ji thoi sira kai no akhoi gi state se completely politically thugaire aduna akhoi maril leiba haido haido maril leiba hai se kana no ngasai Alimuddin na hanjen haijeri se 13 August ki program si tawni na warep logo matam da Delhi na 13 August si tawbu yaroi haiba adu Manipur state government na no yaroi MPP ke matam no islang to sidi akhoi leiba ki ni bir ticket des ki ne warep loga ticket des mo ki program to ga da Delhi na kanna adu mo warep sing do lowi haidana ne sarkar thugai ri Delhi na adu man han gi leiba posting se adu na aina haijening di akhoi Delhi ki national force amana akhoi se namkhai ri ba pose akhoi Manipur se kan gi haita de Manipur gi oiba akhoi ki state ki force amana thengnara ka na maril yawa miyam sing do hoba ma changi natraga di hojik lei pose ngasi sudum launi imai ben sudum launi hainai haijening ba ani so point ya maroi point ma ngasagi Juliana hairba Assam rifle na ngasagi akhoi pamde de hai moina program sin da di miyam chale hai do sigi posiju policy mane ba akhoi mona Batana akhoi lai amakak mana Jammu Kashmir da kamdona India gi counter insurgency operation ji tawge hai kan amukda Assam Rifle State Forces in a Mayam Matik Loi Pangba, Hospital Gi Administration Gi Pang, Mating Pang, Angang Light Tamhanba, Tour Mayam Taba. Somdana rape toba, heart per meat over Adrang as I will combine balance to Gagada. Som the Mi Hali or Puri Moy Mato, the Wissing say, Nasagi basic etuna Mating Pangala, Miam the Nukshiba, friend and Toholeba. Sigi Posidi, democracy the Labor Teva. Democracy is ruled by the people, never not by the army in Teva. Nang any daily than UP any mafam tada Assam rifle na hospital sai taro eba akhoi ki kano the UP da Rajasthan da amta nangi water supply tore football pire taro kai no hai kanda that is pure democracy aga Jammu Kashmir guma Manipur sidi military na rule to mafam ni na ngasai moina atrocity to hiu mayam sin do kokthok na ba amu cheng hawai pire khoi lei bane ba
अदुदैद म्याम दु ज्ञान तासे हाइबे वानी द समना हाइबदा मया पाइबी नुपी म्याम से मरकसु इरांग हौरे लम स्पाई प्रोटेस्ट तौरे हागा निगो साखौबुदा साउन फल मी म्याम कौर चलीदो अदुना साई सोमदना कैदौबा मनोरमा रेप तौखिबा असमना खंदना कैबा नुपी खरा मचा कौबा अदुना अखोई म्याम सिंग मरकता लोइमकि नतेको अखोई की पॉलिटिकल कॉन्शियस लाइतबनिना अतौ अतौबुदा ngang ki sala salaga hingnanabagi pot lakpa sidaisu oibani adu tasengna akoina yengma matamdadi India se democracy sa kya haidagadi akhoi gi laingak miyam gi laingak akhoi gi will power adu mapangal leiba laingak tu oiba changi samna haiba khudom ina reference pijabado ngasai Delhi na telegram tharai ne ba 13 August se tawba yaroi हाइना मतम दुगी से मिनिस्टर हायो मतम दा मधुगी टेलीग्राम दो शिगाई की हबी पावु लेबा दैट इज नेशनलिज्म दैट इज मणिपुर की मधुगी मरिन दो ले दिंग असि मणिपुर दा दिल्ली ना टोलिंग तौसी यागद्रबा आइना हाइजनिंग दी होम मिनिस्टर खेमसान इज रेस्पोंसिबल गोविंदास इज रेस्पोंसिबल लेइबा लगा पाइ बसिंग से मसि दिल्ली के यूपी ना खनबदि नतेना आइखोई की लेइबा केंद्र म्याम सिना खनबनेबा अदा खोई की लेइबा केंद्र म्याम सिना कैदौरे अतई एमएलए दे लोय फते अखोई एमएलए दी फई हाइबसे लेइरेबा करी दमकदा आइगी एमएलए सिना आइगी मिनिस्टर सिना मोइना मफम लोइदिङैदा आइगी बीडीएफ हापंगनि आइगी थबक तौरंगनि आइगी अदु तौरंगनि आइगी करो आइगी तौरंगनि हाइबो पोसिना आइखोगी इरमदमसे अखोगी वारसु अखोई काउथोएबा लाक्चनिम चोजा normally manipur da normal si purakna bigi thorang amagi makhada akogi tawrakpa yam changsilakpa part of the operation when laudu bena tre hara kana poi toina haiba unseen force amagi na jaga hen amagi dugi magi instruction or level to da changsilakpa pot oina uduri bra haiba cobra gi sai gi operation se none district ka tawki bisina akogi haiba district si na jaga akogi manipur state si gi security as a whole haitare current security situation se kamaina thambini usa अहनबद ngsaigi akhoi Juliana haigiba sigi wafam sida ngsaigi state police su yahundana makoina independently tawri body na haigiba se masigi maram si yamna leibam thoena khali mamdi ngsaigi sigi live post da koina yengdori si India government gi even Manipur state government si hojikti mai makhada leibani na ngsaigi tasengna cobra live se masi makhoi gi main agenda si karino haibisi makoina khangbam change aduma se direct home minister gi command toroga live poni adra main oina kari gi live no haibisi ga ani subada mamang da khoina ahan ba lan thoku matam da me third la ku matam da Indian army me amama security forces 30,000 40,000 paisa lakhiba adu miyam na di khalame moi la ku matam du da makoina irang si loishaladra na adubu irang loishan bagi mahutta तसेंग कुकी लालोबुसिंग भारत सरकार की मखादा अदो मतम स्टेट की मखादा लाइबा सगी सु लालोबुसिंग से मखोसी प्रोटेक्ट तौरगा अखोई अतमना मैतै सिंदो ओइना लंदाननबगी तोंगान बे एजेंडा मा यावी हाइना मियाम अखंगै सिंग हाइना हिजुने हाइदि लाइबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग से तसेंग इरांग से खामनब लाखना तबा लाइबा कम्युनिटी सिंग से खना हलकांदा माइगी पॉपुलेशन जो शिफ्ट तौननबा पॉपुलेशन शिफ्ट तौदा मतेंग पांगनबा sorry mafam madina mafam do hondokna nabagi thabak tawda mating pangna oina lakpra haibagi achoba agenda ma leiba haining wafam di sahi ahum gi lance da ek sing na tai bese masigi lance lotion nabagi da judicially thabak tawde haibese masi mexing tai na khaleba kai gi no hai kana masi gi sagi amarom da ngasai akoina nahan gi akoi gi sigi makano gi wifi gi khuldu da मी मंगा का हाथ खिबा नत्रगा हाथ खिबा मयाम सिनि मथक्ता मखोइना ऑपरेशन चथबदा मी फाब लेते मी हाथ लेते कुकी लालो खुलाई फाब लेते अदु हेगदी नुमितुदा मखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट की स्टेट पुलिस फोर्सेस ना ऑपरेशन याम अकन ऑपरेशन चथबदा अखोइगी सिक्योरिटी फोर्सेस अवा मु यावी का हायबा हंदकी मिशन के यावी पंदेबा हाइबदी ऑपरेशन से ममिंग ओइना तो ऑपरेशन अमना कम्युनिटी की मायक तो ऑपरेशन हाइबसी मुने यंग कांदा जाई हंदगी कोबरा ना तो रिपोर्ट से यामना मखोइगी तसेंगबा दिल्ली दगी थाइबा पोसे मागी डिजाइन अदुगी पार्ट अमोइना तो ऑपरेशन नि मखोइगी टारगेट टी कुकी लालोबु सिंगसी मखोइगी मखादा थमगा तोंगान बा मणिपुर की लेरिबा कांगु सिंगसे अतमना तखाइनबगी अतमना येंगनबगी अदुंबा पोटने हाइबसे सिगी कोबरा की पोस्ट उरिनेबा ममदि ngasi bawta ngasagi कोबरा ना कुकी विलेज डिफेंस नत्र अटैक तो ताखरबा ऑपरेशन तो ताखरबा तादेना काकोपीदा नत्रगा सुचापुदा तोंगा मफम द कुकी लालोबुसिंग थोगा डीसी ऑफिस मै थाबा एसपी बोक्तो अटैक तोबा खनंगिबा मयाम सिंग द मकोय अटैक तोबो लेतेना अखोई कनोदा
Moreda, Akoi Asana Fuller Lakola, be the cookie lalo, which is a nomina, Paga Gato, Kama of the security force, Halagas Akiba. Highway Atradi, Tasing na, I couldn't Mayam, so I know, but proxy war, Hivas, making Haragadi, proxy war, Sekaino, Hivakana, Baras Sarkana, cookie lalo, sings in Moina used Toraga, Akoi community sings in Maset Tugaira Kanda, cookie Hana Maitega cookie Kanale. Maitei singda cookie lalo singduna attack to holaga attack to matung dai maitei respond to ga na khanare population shift tore adudege amuk ani khatang to budi yaroi haibani na amuk cookie lalo singda naga singda tangkhul da mu attack to hole adego tangkhul sinamu reply tore khanaro matung da ahum thongna posi lakna na bagi area size da amuk hojik lai posna cookie singsi bal sarkar gi as a policy akoina mastam mun yengdoi se irang se cookie lalo sing si kanano hai kan mo de lalo na te any intelligence ta aham da cookie lalo sing hodok matam da akoi tongan ma lai kam da mention to buni cookie lalo sing se india intelligence na to paisa pi na karor mayam pi na star so hai ba mayam akoi reference ta journalist ka na even like to so hai ba lai ba hai ba di cookie lalo sing se ba sakana sai counter insurgency operation gi damakta use to na ba maroina akoi manipur gi rebel sing or the naga rebel sing makoi gi mayok ta India ki security forces and Tawia the Tavak Singdo, Makoina Taunabagi the Tolopira Tongapa, Adum Laba Safu Mani, other Makoi City, Cookie Lalo Bubul Hivia Deva, sometimes the Dimoji BDF Kumba, sometimes the extra paramilitary forces and a some rifle Makada Laba, some BDFC police Nateko, police kit role uniform silly, listening to cloak Pidana. Otherwise, Cookie Lalo was you. Assam rifle ki role do thabak tawnana ba army ki uniform sela laga lising taruk to piraga Assam rifle na kem sing nga kanda makhoi ki auxiliary force hoina mai force radi yawna taba adu moina tawdo thabak to extra hoina tawnana ba gida sengot pokhulai amane aduna gaji ki laiba post is da sai naga ki village ta changa ga intelligence laiti haibo kasu oiroi marandi masi deliberately tawbo pora makhangni aduga amorom da ngasai akhoi community ani sin namghairaga namdhanana ba Taunana bagi pora makhangni handaki laiba posi da su ngasai haiba kolba sina ngasi bokta akoina makoina tasengna laiba posi da cookie gi laiba magi mayam singdu detect to laite kai gino ha kana makoi dadi already haira maneba cookie gi singdi kallo ado moi di kami khula thabe aroi su sana ba kambu ni ado noina tawdoi se naga ga maitai gane na haira maneba ado imphal da su makoi na takai ba ching da su makoi na takai ba ado men oina khoi ni yengning se mayam na khangbi ning poti akoi lanse ise akoi mamang da su akoi kano mana samna sina bina lakshmi ne pramna su yan han ba thama ni gi mo discussion da is a design is a engineered violence haidne ba akoi sigi delhi da leiba delhi mete coordinating committee na prime minister pi ga memorandum kya da su haibne ba sidi india government na design tauba divide and rule tauba divide and rule dugi makha da tawpa potu dagi thorpa irang ni until and unless in government of India ki policy sang na salai be policy kan policy kuki lalo sing bo yokholaga kuki lalo sing mateng pangjelaga Manipur ki community mayam sinda irang thong na silliba se leptri phogdi Manipur da peace lairoi kuki lalo sing na atamna na adum tawni adunani aikoina judiciously akoi disarm to haiba kan kuki sing disarm to de aduga atamna na maitai sing da tawrei dusu sagi kai no hai kanda kuki na paibu no mai dudi kaisu kai deba ayamba sigi laiba armory looting ki matang se majority of the my looting si tapak oi ha ga ju chingi laiba nongoi se kai de lai no ma ayamba di cross border terrorism ne cross border terrorism ki nongoi Burma ki laiba land ki chin state ki kai mayam da supply to nongoi mayam sing se freely Manipur da phangali si India ki intelligence yaw to banate assign falla phada banate adu masi as opposite is da lupsala kan hojik toriba Manipur ki land se atai ka sunati akai singna haibada masi Bharat Sarkar na Manipur se masen tahanna bagi to land ama khangni masida Manipur ki laingak sina Manipur ki Bharat Sarkar ki makha da leiba Manipur ki laingak sina su makhoi policy da mateng pangjan ba makhoi da adum kana toksin ba makhoi da asengna taseng badi until and unless Kuki lalobaga Bharat Sarkar lainariba su militant ji mai gi pose masi tok tri phau da Manipur da pi sunglak lawe ku naga sina tali su lok thoi bani
maitai sing na tali su lo thoi bani kai no hai kana su hai bisina moina crime to khuding mak se loina mak purify to na bagi agency moina le is an instrument of actually using force against the community never not only magi kano khatana te ngasai election gi matam da amagi matam da su sina not only magi militancy gi na ta the political power se paina na bagi oiba force am su oireba adi kuki militant sing do free da mobilize to hole moina political parties sing do force to rakanda election kam dai matam da mamang da moi UKLF ki member na hai du neba moi BJP gi leiba parties na election ka na da kuki la lo bodagi mating pangi mating lowi moi gi thawak pi ne na ngasai lan si moi gi election gi makhoi gi mai pang na bagi da makta community sing si moi da khetre to no bagi da makta ngasai gi leiba la lo lup to sinaraga makhoi da irang thon na bagi posi su sai mak akhoi na haibana te sai already UKLF ki mai potu na haibani makhoi na only kuki la lo sing se BJP na bar sarkar na makhoi na use to raga election gi agenda da mai pa na bagi machine na moi na sin na bagi potu su yauri ba aduna ngasai moi ji la lo sing gi namthana bagi khatana tana area domination gi adu electoral politics gi aduga ngasai community sing se na tho na bagi thabak da su kuki la lo sing se sinei na lawe ba asuk yam na irang tho bawta Naga sing na maitai sing na even Naga sing gi nupi sing na haiba boys da kuki la lo sing na asam rifle na yeng le hairam ngane ba maitai sing da su asam rifle na yeng le hairam ngane ba adu kuki nupi im da da asam rifle gi mayok ta complain le mo ba kari gi no hai kan da sisu taseng na asam rifle se kana no haya gadi home minister gi makhada direct home minister gi amisai makhada kaman le ba pot amane ba adu mamang da aikoi na honorable makoina hana chief minister se former chief minister unaba matam da koina haije gi base Assam rifle na kaidong da amisa gi ayaba yaudana kuki la lo da asuk yamna support tawroi maduna takpodi home minister na Assam rifle sina kano da mating banghan ba khoi kuki sing da mating bangale BSF sina mu neutral loina lei kain urang ngone ba aduna mu mayam se mu divide and rule hai se maitai ga kuki ga marak to divide to budana tana central security forces to divide and rule tawri ba adi Assam rifle duna kuki da mating bang lo kuki la long sing aksal lo BSF duna neutral loina fight to ka haina mu instruction je makhan tawri ba aduna sigi Delhi gi sanari ba lan se masi loidraba Delhi gi sanari ba mai agenda si loidraba samna habda handak ta su akoi gi kano tipai sorry akoi kano da leima khongi area da security forces na akoi village me aw mai tai gi village ma yum hum mai thab da phara ga mai thali du ne ba open noina loile open secret ne se sigi lan se Delhi na design to ba bar sarkar design to ba BJP gi leiba whole leiba kambu sings na makhoi na design to ne na khangai sing na hainai bani ko I as a reporter aina madu report thambai wani masi design to ba masi gi intention mai niyo mai policy se home ribauta Naga village attack tawni maitai village attack toini kuki da di attack to ba taroi ba mamdi kuki di makhoi gi tool never tool of the operation ne haina admaina thamakanda aina point taning di sigi divide and rule pose lepo masangi security force cobra oigera natraga kano oigera makhoi judiciously rule of law se apply to masangi labor rule of law do tasengna any community wafam yeng dabida madu judiciously apply to masangi haina lawi divide and rule di khudak lep ka dawni haina admai thamning okay ja thank you so much Zan nam thambi adu tale huzik cobra gi main agenda se kaino cobra se khoi se thajilakpa huzik mai gi mathau tawba horakpasi lailon bai fai gi dei tu da akoi mai panga taw gi da taraga su mai gi evidence ngasai gi proxy agent oina akoi na senarakpa ngasai gi su kangbu hai tare proxy army na sina ba su sing sina maning tamna chatpa terrorism gi thabak tawba mayam mai han pung thabak pa yum mai thaba kayama cobra lakhra matung le su ure sugum basida kem ta ek tawde kem ta khut tha de instead akoi yam thajadana hai tare cobra gi sigi kano sida thajadana hai ba means cobra stay da hana koi na lakma matam da iran ki lotion na bi mayol ma changsilakada something different akoi ni si uba ngamgadra hai ba mayam gi expectation na dilai adu gi onna taina badoina maram sungcha sa dana any specific reason lebra ma gi main agenda se kari gino hai potum lai maram di normalcy purak na bida peace and normalcy purak na bida maga satha badu kumba operation gi partam oita da kadi hai ba mafam sida phajana security ki information ji set tora matung da satha operation oiga do bune duga maduda misi mina thopu gi pau se khoina ngasi tari basi tara moi aduna cobra na mafam sida changsiliba aduga si tawri bagi maram si ekhoi gi ngasai gi hai ba
government ki ngasai ki India government ki central government ki mai directives mai part of the plan mai design plan du ki matung ina sangkhilak poi tar ga akhoi ma semsi pangkhat da khana halakanda dumaina leiba amada onsen na bagi pot ki to makha ta na chatharaga thamna na bai damakta mo gi plan du mapung pha dri fau hai tare adu gi oina sangkhilak bo oi tar ga di hujiksi maru oina leidiba central government ki plan proxy army oina sinariba su masidai da koi pop tara ka dun hai tare ai pabung da lak se gi dak chenim ja si gi che reliance thambi gi mata na tang reflect tor ga koi da CSO gi masing ga asuk matic am lai picture state amoi tara ka su makoi gi role su iran gi tholak pan ta mata mata issue sing da chauba role lai praja sing si gi pura ga chat pe gi hai tare adu ga khoi na khwai da gi nungai ta basi marak marak ta koi gi ko sam gi da issue tholak pa pun jangkhin min ra kan da hekta kai gi ba adu ga khoi gi changa iba pot tu gi kano si loina mak mafam marang khang da mang gi bai tare pun na hura amaga si gi po si am lai simak na su अखोई की स्टेट लिंजेन माना चंगमी दबंग हम दबे पोट मयाम अमा खक यामना स्ट्रांग वन लेमिन दबंग हम दबे पोट मयाम हम खसु लै हाइतारे इथिकल रिस्पांसिबिलिटी वाट प दुमाइना स्वाइन अखोई दसु हेगे उरक पे पोट हम खक लै बिसि स्टेट कमाइन थंबिनि सिगी मतंग सि साइगे जुलियन हाइबो दुमाइना अखोइना तौरिबो लानसे सेस्ता अखोइगी अपुनबगी force ama akoi change apun force nga sai ba akoi maitai ga kuki ga la sai tori ba marak sai isana na mayam na atopana e basi moi ni khana bani adi national media gi leiba kangbu singsna actually majority na tribal da hat pani hai na hai ba even hindu gi bijeta hoi media ba gi leiba sing ja ko anum hai si si mai na khang da bai ni masi majority ga tribe gi na te is a deep policy ni hai bi pose hai hajing na mu tribal machine hatna re haiba kandana makhoi si pra kai haidono khangdra confused lei reba akhoi na moida clarify tawe ba sidi tribal versus ki wanate majority tribe ki wanate sidi ngasai gi national force amana bal sarkar gi atum bo tongan ba policy force amana drive to ba lan amakhak ni sumna gi communal right nate aduna masi thengna gi hai taragadi akhoi leiba community khudi mangna haidi akhoi na ngasagi e maitai ga kuk tawu matam da su atopa naga singi natra community ai sida akhoi da yaude haiba na taba adai pangal sing gi muslim myam le sida akhoi yaude haiba na taba akhoi gi manipur gi leiba yellow fruit myam sing se masoi tana na bugi da makta target to ahan ba da maitai gi saru thugai na ba tawuni next another akhoi gi generation oiba akhoi gi indigenous people oi hai ba tangkhul sida thugai na ba tawune ba admaina sigi mathang da pangal nong lakhne ba kai gi no hai kan ngasi laiba pose ngasagi kuki la lobu singi tul neba aduna akoina kuki khuding maktagi oina yengbasu yadeba mandi kuki singi marakta ari bu singi marakta manipur gi leiba akoi yelomi mayam singi pullaga hingmin adaba yade haiba kuki singsu leitaba nateba tabu ngasai bar sarkarna support pa mai force tuna akoida landara koduna mar kan akoina achobo ware ma loba ngamdaba sina lan si lotion daba neba laiba tibu de handakta chief minister amoi na handakta sujibu state subject nati haisi masina takodi ngasagi kaino ha kan ngasa adusu kaino ha kan ngasi akhui gi state se completely political power se thugairaga broken torwa thamme amorom da ngasagi state na sai tamona jawa samja habi go akhui state ki leiba political force sina pulap manara kan yaro sidi state na to se aro manipur state police mayam sing si yawu dongni sidi akhui jurisdiction ni leiba central security forces in the head of civil administration police ki et to no lakuni moine freely operate to ya bana te sidi akhui gi jurisdiction kai bani manipur gi leiba police commando mayam je sing da chalan de na masi chat ri se kari no haidana leiba akhui mayam gi leingak sina to do luri ba leingak si jo kamai to ge da delhi na pa ma leingak ko khalle ba completely DGP hapasu Delhi na hape chief minister hapasu Delhi na hape home minister hapasu Delhi na hape deputy chief minister hapasu Delhi na hape loin na masi Delhi na paira kan akoi se state ki maming leibe wani state haibidu oidreba masi matang sida akoi na ningsin ngai rogedi akoi na atai gi pawan oidraga su manipur gi yan han chief minister oiba Sri Alimuddin mahak na haibidu matamdri MPP na paibani ko madu se manipur gi miyam na mi lising ama na manipur people's party na movement tawrakanda jail sanga kan state route pide yadi haina movement toro manipur miyamna lenga piraga saka pigu matamdu da sa Sri Alimuddin na haiba wa ma leiba ai khoi gi manipur sidi atopa kanam tra rule to ya roe ai khoi khatana rule to godom ni mapana rule to haiba yadi haidana manipur gi matamam gi ahal laman singna fight tawdana jail sangdana state ki power leina ba hona gi basing do ngasi gi BJP amade moi bosina loin mak thugairaga GGG taw leibaduna ngasi di moi wa ngang mangamdre aduna ai khoi na Delhi da ngakta proxy war tore haraga su Delhi proxy war du agent mayam ama manipur da leiriba that means ngasi government
से शिशु मधु थेंगनब ngमद्रबनिना मधु मखोइना अखोई स्टेट की पावर लेजरम्बर हकसिंगदो लोइनमक थुगाइने लौबो यायबा अदुना ngasi अखोई मियामना लैयो पोसे ngसागी हाइबो पोतो ngasa सुगी मतंगदा जे मणिपुर गवर्नमेंट ngangebro ngangद्रेना ngasi naga sing na haiba manipuri mi sing na su loktho haibasi manipur government na ngasi cabinet decision lobra logde chief minister gi wire lobra logde akhoi gi hana manipur miam the assembly bok to wire log khrabane ba su loktho on ado hajik ti cabinet wa ngang dre su gi matang na ngang na dre kai doi no hai ka da already negotiate tok sing greb ado haiba su haiba posidi ta sing na khoi na hai je policy gi level deal tok draba ado ga akhoi miam na chap chana wire log draba siguma post adum thokini mathang dana hajiki khundana akhoi na लाइव नोनी होनी मथंगदना उखुलदम ओरकनी इम्फालदम ओइगनी अदुगा ngसागी कुकी की पोसिजे अदुम जोखलगा थंगने ममदि कइनो हागा अखोगी लैंगा सिसु तसेंगना सरु याउद्रब लैंगा ओइरमिना मदुसु सागी लुरिसि कइनो हाय कांदा अखोइनसु सावबु यादे हाइदि कइनो हादा सागी स्टेट अखोगी लैबा लैंगा सिगी लैबा मयाम सिंगसिना कलेक्टिवली वारेब लौरगा अखोगी स्टेट की लीडरशिप नि मखोइना चीफ मिनिस्टर ओएनजी होम मिनिस्टर ओइसे हागदी लैबा एमएलए मयाम सिंगदो ए अदु आई मोय यानाब सके मोय यानाब सके एमएलए मयाम सि यानाब सके न खनगनेबा हजिकते कइदौरे मणिपुर की लैबा एमएलए याद्रसु दिल्ली खनबा चलेबा दिल्ली खनबा चले आरएसएस खनबा चले आरएसएस नबु यारबा दिल्ली नबु यारगदी चीफ मिनिस्टर ओइनी अदुना अतोबा कनामु नद्रसु यारेबा अदुना कइदौगे हाय कांदा मपुनसिदा चीफ मिनिस्टर ओइगेने खनदबा मिसकसु चीफ मिनिस्टर ओइरा खलखदोइनेबा खलुरमनि कइदौरे वा गांगो मतमदा ए स्टेट सब्जेक्ट नते न हाइरैबा ए सिदा इदि खंगदेना कमाइन तोइनो हाइरैबा सिगी मयाम जे थोइसिना कइनो अखोइगी स्टेट से कंप्लीटली पॉलिटिकली थुगाइरे अदुना अखोइ मरिन लैबा हाइबदो मरिन लैबा हाइबसे कनानो ngसाइ अलिमुद्दीन आइना हंजन हाइजरिसे 13 अगस्त की प्रोग्राम सी तौनी अन वारे लोगो मतम द दिल्ली ना 13 अगस्त तौबु यारोय हायबा अदु मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट नो यारोय एमपीबी के मतम नु इसला गाक तो सिदी अखोय लेबा की नि बिर टिकेंडस की ने वारे लोरगा टिकेंडस मोगी प्रोग्राम तो वगांदा दिल्ली ना कन्ना अदु म वारे सिंग द लोवी हायदन ने सरकार थुगाइ रि दिल्ली ना अदुमाइन हान की लेबा पोस्टिंग से अदुना आइना हाइजनिंग दी अखोय दिल्ली की नेशनल फोर्स अमना अखोय से नमखाइ रिबो पोसे अखोय मणिपुर से कन गे हाइता दे मणिपुर की ओइबा अखोय की स्टेट की फोर्स अमना थेंगनरा काना मरिल यावो मियाम सिंग द होबो मे चंगी नत्रगदी हजिक ले पोसे ngasi sudum launi imai ben sudum launi हाइने हाइजनिंगेबा अनिसो पॉइंट या मरोय पॉइंट ngसागी जुलियाना हाइरबा असम राइफल ना ngसागी अखोय पामदे दे हाइ मोइना प्रोग्राम सिनबदा दि मियाम चले हाइदो सिगी पोसिजु पॉलिसी मनेबा अखोय मोना बाटना अखोय लाई अमखक माना जम्मू कश्मीर दा कमदौना इंडिया की काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से तौगे हाइ कान अमुकदा असम राइफल स्टेट फोर्सेस इन मयाम जे मतेक लोय पांगबा हॉस्पिटल की कई की एडमिनिस्ट्रेशन की पांगो मतेंग पांगबा अंगांग लाइक तमहनबा टूर मयाम थाबा सोमदना रेप तौबा हाट मी तौबा अदुना ngसाई मन कमाइन बैलेंस तौगे गदा सोमदा मी हालिबा फुरिबा मोई मथौ तौदबा सिंगसे ngसागी बेसिक एड तुना मु मतेंग पांगलगा मियाम द नुक्सिबा फ्रेंड एन तहोलेबा सिगी पोसिदी डेमोक्रेसी द लेबना तेबा डेमोक्रेसी हाइबसिदी इज रूल्ड बाय द पीपल नेवर नॉट बाय द आर्मी न तेबा नंग एनी दिल्ली दना त यूपी दना त एनी मफम तदा असम राइफल ना हॉस्पिटल साइ तारोएबा अखोई की कनो द यूपी द राजस्थान दा अमता नंगी वाटर सप्लाई तौरे फुटबॉल पिरे तारोय कइनो हाय कांदा दैट इज प्योर डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर गुम मणिपुर सिदी मिलिट्री न रूल तो मफम निना ngसाई मोइना एट्रोसिटी तौगिबो मयाम सिनो कोकथोकनबा अमु चेंग हवाई पिर खोजि लेइबनेबा अदुदैद म्याम ग्यान तासे हाइबे वानी समना हाइबदा मया पाइबी नुपी म्याम से मरतसु इरांग हौरे लम स्पाई प्रोटेस्ट तौरे हागा निगोन साखौबदा सामने फल मी म्याम कौर चलीदो अदुना सागी सोमदना कैदौबा मनोरमा रेप तौगिबा असमना खंदना कैबा नुपी खरा मचा कौबा अदुना अखोई म्याम सिंग मरक्ता लोइमक्ति नतेको अखोई की पॉलिटिकल कॉन्शियस लेतबनिना अतौबदा ngang के चलगा हिंगनबगी पोट लाकप सिदैसु ओइबनी अदु तसेंगना अखोइना येंग मतमदि इंडिया से डेमोक्रेसी क्या हाइदारगदि अखोई लैंगाक मियाम की लैंगाक अखोई विल पावर अदु मपांगल लेबा लैंगाक तो ओइबा चंगी समना हाइबो खुदम एना रेफरेंस पिजबदो ngसाई दिल्ली ना टेलीग्राम थारैनेबा 13 अगस्त से तौबो यारोय
हाइना मतमदुगी चीफ मिनिस्टर हायो मतमदा मदुगी टेलीग्राम द सिगाई के हाबी पाउ लेबा दैट इज नेशनलिज्म दैट इज मणिपुर की मदुगी मरिन दो ले दिंगा सी मणिपुर द दिल्ली ना तौनिंग तौसी यागद्राबा आइना हाइजनिंगदी होम मिनिस्टर खेमसान इज रेस्पॉन्सिबल गोविंदास इज रेस्पॉन्सिबल लेइबा लगा पाइबा सिंगसे मसी दिल्ली के यूपी न खनबदि नतेना अखोई लेइबा केंद्र म्याम सिना खनबनेबा अदा अखोई लेइबा केंद्र म्याम सिना कइदौरे अतई एमएलए दि लोय फते अखोई एमएलए दि फै हाइबसे लेइरेबा करिगी दमकदा आइगी एमएलए सिना आइगी मिनिस्टर सिना मोइना मफम लोइद्रिङैदा आइगी बीडीएफ हापंगनि आइगी थबक तौरंगनि आइगी अदु तौरंगनि आइगी करो आइगी तौरंगनि हाइबा पोसिना अखोई इरमदमसे अखोई वारसु अखोई काउथोएबा अदु अखोई हजिं मतांग निजंग निगाय ओरिदि अदुङै अखोई पौनाना थंगालना अखोई लेइबा मियामदुना हिराचंद्रना इरैबा खितम थवाई थाखिबदो अदुगी पोतु अखोई ngasiगी मिरोल थवाई थावा ngamdasu इरैबा खिदमतदि लेबा योनगुमसे हाइबम चंगेबा योनबगी मतांग लाइसिना कइनो ngasi वारिबा मयाम सिंसे ngasai BJP na mu moina lenga sina khali si lupa sahum crore sahum yang khai khai doi ga ri se irang phanam tho su lei ne na khalei ne ba dam da akhoi gi miyam se pot lei daga ya ba adu su nupi miyam sing se makoi na especially nupa da de hai de na nupi sing da makoi na self tor lei se kai no ga akhoi miyam wal su akhoi gi miyam se lei daga तब याबने है खाली पोसे अखोई मियाम अखोई लेब याब जाति नाते अखोई इराइबाग मियाम की अखोई लेपी अखोई इराइबाग थवाई कत्रसु इराइबाग योनब जाति नाते है मोइन पीरप 10,000 लाख लौरग ममाइद चाइसनबी थौना नुपीसिंग लेबम थोए अखोई रेस्पेक्ट लाकनेब ngasi tumin leiba mi meyam singse sisna hayeng moida akhoi da amuk bot piu hai lakwa matamda manipur da di mapani mi singda atopa kangbu singna moida thabak tawdaba se sendan daga mangak sanda tawba lambi da akhoi gi kano tawdaba phida thadaba aduga ising chaishan taw haiba nate koi nai je atopa state da kai dawi mana tawba thabak singdo responsibility sungkau kau deba akhoi na nga ki kau ri se akhoi manipur khunai se asuk yamna down tawba asuk yamna degrade tawba khunai nate akhoi ningsang si manipur haiba khunai se sei lising ani ahumena lengak sarakpa akhoi mioi da mi pan tang daba democracy se manipur de hogrini india da 1948 ta india da election tawdringe da election tawdana adult franchise tawdana maliam gi ato state kayama da state ki election tawdringe da batam da akhoi southeast asia Western Asia election to win Japan, Labor Mayan Son of the China, Burma, Thailand, Cambodia, Bangladesh, India, Labor Singh election to do in a Matum to give me am now. I could challenge Sagan Action. I put my Manipur, same number of the Manipur election to the sing the give me try pan, tam the give me contrani pan, hide a Kaido. I could we the people of Manipur right now. I put my Manipur, Jamba Manipur, you know history though, Barsakana, who you to Gairaga, Tongan Tana, symbol La Long says the Manipuri Masa, London. सिंगे लेबा अखोई मिरे मितो अखोई की सिंगसिजु मोइसु वा ngang ngam dreba kai gi damakta ngasi mokta BJP natraga ruling party na pham thade thadoi tabra ba atoba state oiro ba Tamil Nadu na da atoba state oiro na hana resign tawrane ba aina haining se makhoi party du map ta leibo na taba akhoi si asok damna akhoi si isan isai position lepangam da jati oire se kai no haibi wani da masi atoba state di tawroeba aduga amuksu Delhi no state se kai no hai kanda any wangang bo khudinge akhoi gi government miyam na thaga khibo government sina wangang bo khudinge Shri Modi ji gi da thaga chari Shri Amit Shah bu thaga chari thagat taba karmo special ge ba kai no hai kanda somna kanda moi unity laitramni na leiba Amit Shah na ma bo chambidradi Modi ji ne chambidradi mai pham du to ko ne haibini na wangang khudinge Amit Shah Modi no dum haieba Mamang the minister, prime minister, who know Pangidri never. Yes. Prime minister of Manipura, Matamda, Moi Mamin Palambra, Palamdena. Prime minister of Manipura, Matamda, Sahika, Matung the Manipur, Puzalangadoni, Higher Kanda, Punmay Mota, prime minister, and Sosam Busapa, Aduga Impadu Saleva. Madu divide in a tro. Divide in never. Other day, Aina Lacose, I Okulda Lakani, Adu Maiteshula, Kukisula, Moi pull up Lamino, Adu Haramadi, Julia. अखोई अपुन मगी स्टेटमेंट से मो लोगो दो प्राइम मिनिस्टर न कइदोरे आइदि कुकी मिशन छु नते ना मैतै गी मिशन छु नते अदुना आइदि मोय अनि मो यानम सने हाइबगी मखोइदा डिवीजन गी पोसे दिल्ली दगी याम लाइन मा अमख उइ अद मसी अखोई पुंजन गी हायदि खोइ लैबे इस्राएल चा सिंगना मतिंग लैबे मियाम म संगी अखोई मतिंग लैबे म संगी स्टेन लोबम संगी आई इरैबा की लैहाउ सगी थोइबा अखोइ से कनाम तकी तादे कनाम तकी लैते डेमोक्रेसी से मणिपुर दे हौरे इन इंडिया दि अखोइ न हाली मिकअप थोपा द सनराइज
rises from the east highway samaina democracy ja koi dagi hai hali aduna akhoi taseng na khoi warep lo matam oire akhoi puksen seng matam oire thona leibo matam oire aduga akhoi thona leina boi dam ai phangba opportunities ai gi khaiba ai khudong cha khar phangdo madu ai no ai paiba ngamde ai lobo ngamde ai masi lo ai reba ki dum lepani haiba ma thau tai na adumai thamningo thank you so much sir yam fazana ozan thabire akhoi gi leiba kano singsi legislator singsi yamna akhoi gi sense of patriotism nationalism ki patriotism ki adigumba akhoi gi wakhalon si CN basi yamna mathau taba especially in state like Manipur hojik mai jai ba Manipur state da aduna hodak mak se jana so yam thambire aduga akhoi se moi gi marakta manada bagi aduga election su naxale 2027 da lairi sai sa gi tangi khanba aduga BJP ki marakta phabu ji adugumba creek ama labra habe post tami tunga tunga MLA sing gi site gi mot phong duk ngarakpa asina amu kari gi no hai kan da akhoi gi laibak se kan begi punna jangsin min begi wakhan duna na koina thame hara kan isa isa gi position ama election gi lakpa sida semong na ba oribra political party activism la electoral prospect la kan mem hang na blai sigum begi post se akhoi gi moi gi khongthang da nei na han begi mahutta akhoi gi laibak sim ta moina changkhili ba akhoi gi thabak thorom sing khongthang sigi matang goina praja da nganghan bedoni mathau ta baina khali ana sigum ba se nei na laita de koine thoi ba laibak sigi issue sing chidei da khoi gi karamai ne center ga khoi gi thengara kan da yamna mating leina aduma potu purak na kini haina khana bai wafam dina kana thamgra bai bai wahang ji song lai lairiba present status or khoi gi situation se kamai lege kan MLA lairiba khoi gi lairiba mayam se maroina khoi gi ruling gi su oiro khoi gi kano gi aniba khoi opposition lairiba MLA sing se mayam se board ki damak tadi huji khoi kanna khoi gi khoiden masa pai ba hongna pe post se mayam lai duna hojik se post le da khoi gi state gi ode ba khoi gi issue sing aduga kari kamai na kano tawji road map am puthok tana nataga solution product na bilambi da jangsin ge ka pe post se mami sam sam na urakan ozan su panbi ki ba palising tara pi daga khoi gi lai ni kai na dug mai wakhan na lakpai pot mai tawba leibe issue sing se maru oina khoi gi yamna munna khantha da ba digest tawdra gi mawong am da leirabra itaw tawraga leirabra kan mi yamna chingna ba nungai da po khalakpa maram di handak murak su koi chief minister home minister ga thadora ko statement jing yamna constant oi da ba du kum ba consistent oi da statement ma khoi gi dai te yaw tang ang thora koi pot myam am ko su lei hai tare duna hujik lei ba sigi kano si situation study kamai tham bi dinga sigi se hajiki lei ba case ga mari leina na han bada ajik akoi gi noneda laiba case ga mari leina sigi responsibility se kanano hai ga de Manipur hauze ki home minister si Govindas ne maram is still there is home minister some person is there accountability responsibility is fixed obom to ever samna ha da man kanoda akoi question leak oi haiba kanda leak oi du nagi kanoda akoi gi laiba state government akoi union government gi health minister oi resign to khidna ko adu home minister na masi pose yamna fully responsibility lora kanda masi inquiry ma phajara to bom thoi under what condition come down no masi pose thoki bano haiba se masi inquiry ma maji phamam thoi na khali aduga naga sing gi marak tu akoi naga akoi NPF se haji coalition da yauri ne ba siriba sing si akoi na communalize to na ta bada leiba mo khoi na su masi come down no thokpo no haiba do haibam thoi na khali adu khwadi maru oi ba se kuki sing gi na kamai to ge da moi gi collective kano se sida lan ba se chumi hairaga ullaga ikai khangdabagi su pot ama khak yawe ko aina example pining idi akhoi gi mamang da ji da mi hom si gi mi tauk si gi bagi do case ai madu asam rifle gi mamang da kuki la lobu sin uniform selo laga mi sing do phara puraga tasina pura sakhi bane ba madu da se asam rifle na sorry se pm na nomai kamna matam na moi tarma thoi si gi base makoi si gi bakulai paiba sing do adugi da makta Delhi da protest leba chummi haina ba imphal kano da protest leba adubu aikhoi gi leiba praja sing gi da makta di naga sing na su maitai sing na su mayam na su any karima form makta nium lan da si gi sing se kamdong no si gi no karma condition si gi no habi inquiry to tawam thoina khali aduga maroi bida ngasi akhoi Manipuri community khudi makta hijenic mudi hajik maitai ga kuki ga pul naga ga pul leba puliba pose is a historical necessity maramdi maitai da hana attack tawringe matam dana sidi aduni khoi christian na haina bo leirame haida ga su mayam na matam dra gyan ta hawdri se maitai gumba community maching chu yame haiba akhoi community da kamdong na kuki ne attack taw ngamino adum maitai da
kuki ne attack to ngamagadi khara piba tribe masa masa singsidadi attack to ngamoidra haina matam do khalaude ba matam do di yawa maitai de attack tawre a majority ni maitai ni haida tawkhibado adu toga tawriba pose yam aruba poni khwaidagi mising yame haiba maitai de attack tawrini tribe singi manungda khwaidagi mising yame haiba tangkhul le attack tawrini aduga rongmai de attack tawrini hayengna maitai muslim na su tawkani aikoi gi leiba free khudimak to anyone moi attack to ngamgani kai no hai kanda suran thabana kuki singi marumda kuki haiga na punba kuki na teko kuki lalo singi marumda suran thaba sina to lan ne ba aduna suran thaba se akoi masa khangsi suran thaba masa khangsi aduga mayam da haining se akoi ngasi wakhalonda akoi mayam khara mi singi mara khara ma khakta ko suma haiba leba akhoi India government gi moi gi mi sing ja khanawa ngam pote moi di akhoi palingai de haing non jaga dawni adu makhong da ko laga akhoi jam da condition akhoi haine na hairaga dum khongpang ne la su kaw su thil la su makhong da nung ko laga adu leibagi potsina akhoi manipur hingada natraga na tasena kaw ko ni net ka ni thingani ana khanga di kitang lap thoga kaw ngam dana ba akhoi gi position ma lepa phabra haibasi ma khoi khanawa mathau tai ba aduga palingai da haing da non baduna tongan hajik di pat pa na te ba manipur se luptha gi doro bane ba luptha ga doro ba matam si yorok ta ga di akhoi bu luptha na bo khonari ba political force na ta ga group to madu da gi akhoi lap thoga akhoi isagi iram dam se kannana bagi damakta akhoi manipur gi community khudimang na warep lepa matam warep lawu matam oire na khali ado manipur gi thugaina force khudimang akhoi manipur gi apunba manipur gi force na manipur ngang na bagi damakta akhoi phirep sana lemina ba mathau tai hena adumai na Okay, thank you so much.